hanyuma Sadek kera kabaye yacyuye ingabo. Sadek yacyuye ingabo. Abantu bamaze iminsi tubabwira ibikoresho. Yego. Magingo yanga rero ingabo za Sadek zacyuwe. Turaza kubyinjiramo tubabwire byagenze gute. N'uburi bari watangaje ko bizarangirana na Gicurasi na Kamena, ariko kuvuga ko bibaye byiza Gicurasi yarangira. Nta nkuru ya Sadek kibarizwa hanga mu burasirazuba bwa Kongo. Nawe gifite impungenge z'uko Sadek hari ukuntu iri kwigobyora ikohereza ingabo zinyuze hariya mu Burundi zikinjira Uvira. Turaje dukureho urujijo. Bwana Nsanzimfura unyemerere tubabwire tuvimuzi ibyaya makuru, tubabwire uburyo ingabo za Kongo zatangiye gucika intege ku mirongo y'urugamba. Yego ni ugucika intege rero kwiza ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibi gutuma hari uduce M23 gufata byoroshye kandi twaduce twakaniwe. Gucika intege amakuru ahari. Yego. Aravuga ko magingo yanga batari guhabwa byose bakeneye ku rugamba, ndetse 23 yo ngifite support yo ku rwego rwo hejuru. Sinza iri guturuka. Turaje tubyinjiremo. Yego. Colonel Nanga yateguje ko M23 igiye gusimbura FARDC. Igiye gusimbura FARDC niko yabyivugiye. We. Ese koko biraza kuba bigenda bite irasimbura FARDC mu buhe buryo? Turashe tubivi muzini muzingo. Ni Nanga kandi ukomeje guhamya ko Tshisekedi adaha agaciro ibiganiro bibera muri Qatar nyuma yuko intumwa za M23 ziherutse idoha muri Qatar ariko zigarukiye, bikaba byatumye urugamba runo kongera kubura hano mu burasirazuba bwa Kongo. Nanga Tshisekedi azamwumva mu buryo bukomeye. Yego. Tshisekedi yatunguranye wabonye amafoto n'amavideo ahereza Kayikwamba Wagner indabo. Yego. Turaje tubyinjiremo ese yazimuhaye hari habaye iki. Hanyuma ikindi tugarukaho leta zunze ubumwe za Amerika zashyize Kongo mu kato. Ni kubwiye mpamvu. Turaje tubigarukeho ese ntibizama gatotsi kandi i Washington hategerejwe mu byukuri gusinyirwa amasezerano y'amahoro muri uku kwezi. Turaje tubyinjiremo tubive imuzini muzingo. Tubabwire ko u Rwanda rushobora kuyobora CAC Kongo ariko yo ntibikozwa. Turaje tubive imuzini muzingo. Hanyuma rero M23 yatangije irushanwa ry'igikombe cy'amahoro igoma. Irushanwa rikubiyemo byinshi bitandukanye bizaba byibandwaho, hazarebwa byinshi tuje kuvuga hangaha. Nako kandi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yanenze bikomeye cyane ibinyamakuru byabaswe no gukwirakwiza ibinyoma. Yego, no guharabika igihugu cy'u Rwanda. Yego. Hanyuma leta ya Kongo yarakaye cyane. Yagiye kumva yumva ngo hari ukuntu ngo M23 aganire n'abanyapolitiki mu rwego rw'akarere hano. Noneho Kongo ngigira kanungo ngo igira nosiyo ku byaganiriweho. None byayirakaje cyane turaje turebera hamwe. M23 aganire nabandi. Baganiriye he niki cyatumye M23 cyatumye guverinoma Kinshasa irakazwe n'ibiganiro M23 ageranye namwe mu bayobozi mu rwego rwa karere. Hanyuma rero ingabo za Kongo nyuma yo kurebera hamwe uburyo zacitse intege turebera hamwe n'ibyazibayeho ku mirongo y'urugamba muri Warikare hano mu bice bya Pinga, ariko bikavuga ko hari ibice M23 nanone yirukanwemo nayo biri hafi ya centre Warikare. Turaje tubigarukeho turebera hamwe n'uburyo operation ari kugenda ategurwa. Ntabwo ari uko bayirukanye muri ibi bice. Yego. Ahubwo navuga ko ibi bice n'ubundi bari bakibigeramo ariko batarahashinga ibirindiro. Yego. Turaje tubyinjiremo ubundi tubabwira amakuru y'urugamba n'ubundi. Yego, yitwa Frank Dionge yatanze ubutumwa bukakaye nyuma yaho intumwa ze zihuye na Kabila igoma. Hanyuma turaje tubyinjiremo byose tubibabwireho, tubabwire ko amakuru aturuka hanze ya Afrika. Yego. Tuze kwibanda cyane hakurya y'inyanja ngari. Magingo yanga hari amakuru menshi kugeza ubu ngubu Uburusiya bwashinjije Ukraine kwanga guhererekanya imfungwa z'intambara. Yego. Ibi rero n'ubundi bikaba biri gukomeza umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Yego. Ni nako kandi perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yashinjwe kurya amafaranga y'imiryango y'abasirikare bapfiriye ku rugamba. Hanyuma rero Uburusiya kandi n'Ubwongereza rurageretse umuriro watse hagati y'ibihugu byombi. Barapfiki turaje tubyinjiremo tubabwire ko Uburusiya bwakoze ishyano buhindura umuyonga undi mujyi munini wa kabiri muri Ukraine. Byagize izengaruka turabigarukaho. Uburusiya kandi bukomeje gukora byinshi bitandukanye tugiye kuba tunavi muzini muzingo, ariko kandi uze kunyemerera turebera hamwe byatangajwe na se wa Elon Musk uyu muherwe w'umunyamerika. Yagaragaje ko ngo umuhungu we rwose ngadashobora gutsinda intambara yinjiyemo na Donald Trump. Turaje tubyinjiremo hanyuma ikindi tuza kuba tubabwira turababwira rero magingo yangaya. Yego. Icyogajuru cy'Ubuyapani cyari cyaroherejwe mu kwezi cyangwa ku kwezi
cyashwenyutse kigiye kugerayo, cyangiritse mu buryo bukomeye cyane. byangije ikirere, byangije iki, turaje tubyinjiremo kuko magingo aya ngaya sosiyete yo mu Buyapani yego yitwa ngo ni iSpace yego niyo yatangaje ko icyogajuru cyayo cyari cyoherejwe ku kwezi gishobora kuba cyarahanutse. Ibi byose turaje tubyinjiramo tubive muzini muzingo. 5/5 rero twongeye kuba ikaze. Reka kandi tubibitse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone kuri uyu muyoboro, ubundi bindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Bwana Nsanzimfura byatunguranye mu minsi ishize twababwiye ko ingabo za SADC ukwezi kwa gatandatu twaranzwe no gucyura ibikoresho by'izi ngabo, ibyiciro bigera kuri 7 twaje kubara dusanga hatashye amakamyo agera kuri 260 yose hamwe. Noneho aya makamyo yose ari yikoreye ibitwaro ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare by'ingabo z'uyu muryango wa SADC wari woherejwe muri Congo. Niyo amaze guca donc yambutse nyine ku butaka bw'u Rwanda acyura ibyo bikoresho abijyana hariya Chato muri Tanzania. Twagiye tubigaruka twibaza tutese ibikoresho bihora bishyirwaho bicyurwa mu buryo bwa bwihishwa bitari official, ariko byacyurwa kumva ngo hari abasirikare runaka 100 ngo baherekeje ibyo bikoresho mu byiciro nka 3 bibanza, niko byari byifashe. Ako mu byiciro byakurikiyeho byera kuri 4 ntabwo tugeze kumva umubare w'abasirikare bagiye baherekeza ibyo bikoresho. Twagize impungenge twibaza twese ibi bikoresho ni bya SADC cyangwa ari gutaha ni bya FARDC, kandi ko mu masezerano bari bagiranye na M23 harimo gushyira ibikoresho bo bazanye ubwabo. None ibyo FARDC ibyo basanze byo bikaguma hariya muri camp. Yego. Byari bifuze iki rero? Byari bifuze ko kwizera SADC byakomeje kugenda bigorana. Noneho hagiye havugwa byinshi by'umwihariko mu gihugu cya Afurika y'Epfo, kumva ngo SANDF yasohoye itangazo, SADC nayo ubwayo igasohora itangazo, tukabona ngo Igabaro nasohoye itangazo, ariko byose byahurirezaga ku gutaha kw'izi ngabo. Gutinda gutaha kwazo rero bikaba inkuru ndende. Abanyapolitiki bari bahagurutse hano muri South Africa bavuga ingaruka biri kugira cyane cyane ku miryango y'abasirikare basize ingo, dore ko itasigiwe n'impozamarira cyangwa se icyo nakwita ni ego. Noneho biba birebire, abanyapolitiki baraguruka, batabombeki ba Julius Malema, bamwe mu minisitiri bavuga byinshi, ariko kera kawe tubona hari gucyurwa ibikoresho, ariko tukibaza tutese ku kibiri gucyurwa uruhongohongo. Ubushobozi bwo kubicyurira rimwe ni buhari, nubwo hatakoreshejwe indege, ariko habura imodoka zibicyurira rimwe. Gusa ko bari bihaye igihe gihagije, ko bari batangaje ko kwezi kwa Kamena, Gicurasi na Kamena ari amezi asarangwa no gucyura izi ngabo ndetse n'ibikoresho. Byarangiye rero ibikoresho bisa n'ibishize, noneho batangiye gucyura ingabo. Mu by'ukuri ni amakuru twakiriye muri aka kanya, ariko avuga ko mu manywa yo ku munsi w'ejo aribwo hagaragaye bimwe mu bimodoka byari bitwaye abasirikare. Ariko igitangaje ngo ngo abasirikare bagiye batwarwa nka bya bikoresho, ngo batwawe nka bya BM-21 Grad ko byatwawe. Nibo n'abasirikare ngo batwaye mu mashitingi. Reka nawe semana ka video nuko wenda abagafashe barimo banatukana, kuko urumva byatunguranye, ntago hari habayeho official statement igaragaza ko SADC iri butahe, cyangwa se ubwo sinzi niba ubwo ni ikiciro cya mbere kuko n'abasirikare nabo magingo yangaye uburyo SADC yatashyemo. Yego, biratangaje ubwira ntibiratangaje kuko uburyo bacyuyemo ibikoresho nibwo buryo bacyuye ingabo, noneho umutarama ambwira byinshi kuri amwe, yavuze ati rero nta birambuye ndi bugwe, kuko amavideo ngaye urayakoresha ishaka, izi video nazikoresha imbere y'abakunzi banjye ukurikije ibitutsi bari kuvugira mu gusa ati tuvugana rwose igisirikare cya SADC ati Busami DRC bari kwambuka umupaka uva muri Congo ujya mu Rwanda, yabingiraga amasaha ya 9:00. Urumva bwakari guturuka Rubavu. Yego, ubwo rero ari ambaze kuki SADC muri Congo ati itigeze ivuga na gato kuri gahunda yo gutaha. Ati nta na kimwe yigeze ivuga kabisa kubijyanye no kugira gute no gutaha, ariko nta n'ikisi zivuze kuri FDLR na Wazalendo bari bafatanyije kandi uzicyasha bisiga guverinoma ya Kinshasa gukorana n'iyi mitwe. Ubwo rero ubu nyine yavuze ko amakamyo yagiye apakiye abasirikare ari amakamyo 20
ariko ahangaha yabanje aravuga ati amakamyo 20 yarapakiye ibikoresho bya gisirikare byari bigenewe kurimbura abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Avuga ko ari gusohoka muri Kongo. Noneho nkibaza hakiwe ibindi bikoresho amakamyo 20 hakazamo urushishjo rw'uko hari ingabo nyinshi zajyanye n'ibi bikoresho zaherekeje bino bikoresho. Byashoberanye inkuru reka tuyivuga uko iri. Magingo yangana ibyo n'ubundi kuko kuri ino SADC icyo bashaka nukutagira ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko bari gutaha. Yego. Bari kwirinda icyo ari cyo cyose cyatuma umuntu wari wese amenya ko SADC irimo gutaha. Yego. Magingo yangana icyo wenda babivugaho bakagira wenda amakuru batanga SADC ubwayo. Yego. Bavuga ko bagicyura ibikoresho. Nubwo niyo excuse batanga. Yego. Bavuga ko bataragera ku cyiciro cyo gucyurira ingabo. Ubu ngaya amashitingi urabibona ahangaha harimo ibikoresho urabona amakamyo agera kuri 20 harimo ibihetse imodoka. Reba uko atashye muri shitingi bamupfundikiye ndakarwara ibiharaka. Uri kumva ahangaha bambukaga bari bageze hano ni Kigali. Yego ni Kigali berekeza i Rubavu. So berekeza i Musanze. Hanyuma ariko icyo nibaza icyo nkeneye kuza kumenya. Okay, berekeza Gicato muri Tanzania. Icyo ndibuze kumenya. Donc barava i Rubavu bajya i Musanze bajya i Kigali bakubite Rusumo. Yego. Bakomereze za Cato. Okay, niyo nzira. Gusa mu bigaragara urabona ko ibi ari ibikoresho. Hari n'amakuru avuga ko hacyuwemo n'ingabo. Turaza kubikurikirana. Ariko se reka nkubaze. Ejo bari gucyurwa nyine gutyo. Yego. Ndibaza umutaramu ati aba bavandimwe baransekeje cyane ngo batashye muri shitingi barabapfundikiye. Ndibaza izuba ry'ejo niriva kuko rizava deja bakigenda. Yego. Rizabatwikira muri iyi shitingi kahava. Kuko ahubwo barebe neza hashobora kuzavamo bapfa cyangwa hakagira abagira ikibazo. Yego. Kubi ntabwo bisanzwe. Umutaramu umwe watanze igitekerezo avuga ariko ati njye nk'umusivili hari ibyo nibaza nkabura ibisubizo. Ati ubundi ni iki cyatumye South Africa SADC itsindwa na biriya bikoresho yari ifite. Ese buriya SADC yitekereje yumva ifite igisirikare. Yes, yakomezaga kuri SANDF. Ati SANDF yitekereje ifite igisirikare cyarinda igihugu. Ati bino Ventura koze mbona ari bitangaza biba muri filime gusa n'ubu sinumva niba byarabaye. Ndebye ibikoresho bacyuye noneho birashinyitse bimeze gutya. Ni kwibaza bigenze bite. Byabagendekeye bite nanjye nakonga muri uyu muvandimwe. Ibintu birakomeye cyane Fagi. Yego. SADC uburyo iri gucyurwa mu wagira ngo singabo. Wagira ngo singabo. Wagira ngo n'abaturage basanzwe wagira ngo n'abakarani. Kuko uburyo bari gucyurwamo biratangaje. Ntiwabonye uko bacanshuro se batashye. Nibe n'abacanshuro batashye mu buryo busebetse ariko buzwi. Yego. Kuko bahawe amabisi abageza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe. Yego. Babonaho bafata indege ariko bisebetse ariko bizwi nyine. Yego. Ariko SADC magingo iri gucyurwa muri shitingi y'ibikoresho biratangaje. Bitangaje nubwo ni nayo mpamvu hari batari gushyira hanze umubare nyawo w'aba basirikare. Yego. Bamaze gutaha. Gusa kugeza magingo tukomeje kubikurikirana. Yego. Turebe ne kuko ntabwo ari bose batashye deja abantu batumva ko SADC ngo tayari yashize mu mujyi wa Goma. Ntabwo ari bose. Yes, hanyuma reka twinjire mu yandi ingingo ya SADC turaza kuyigaruka mu masaha yacu ari imbere. Bakomeza babane natwe. Amakuru yo arahari kandi abari menshi yisukiranya. Hanyuma rero Bwana Nsanzimfura Jarimura Colonel Nanga yateguje ko M23 igiye gusimbura FARDC. Sinubwa mbere reka bivuze. Yego ni umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 yatangaje ko mu gihe cya vuba kiri imbere umutwe wa M23 ari uzasimbura igisirikare cya leta ya Congo FARDC ngo cyamaze gusenyuka. Yego. Nanga rero bitangaje mu kiganiro ariko kugera n'umushakashatsi. Yego. Alain Destin
uyu munyapolitiki wahoze rero ukuriye komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasezeranyije abanyekongo bose ko AFC M23 ngo aricyo gisirikare cy'igihugu. Yego. Ndetse bakaba banizera ko aricyo gisirikare kizaba cy'igihugu mu minsi ya vuba. Colonel Nanga yavuze ko AFC M23 kuri ubu ngo ari umutima w'igisirikare cya Kongo cyamaze gusenyuka. Yego. Ndetse ko mu gihe cya vuba izasimbura FARDC. Mu gihe cya vuba rwose FARDC muyibagirwe. Ati muyibagirwe. Ati gisirikare cyamaze gusenyuka. Yego. Ati hari umutima w'icyo gisirikare ugiye kwinjira. Ati ni intare za Sarambwe. Ati rwose ARC. Ati ni igisirikare cy'umwuga kizi gukora intambara. Yego. Ati nkeje umugaba mukuru w'ingabo zacyo. Avuga Sultani Makenga. Avuga Sultani Makenga. Harya ni yego. Ni Brigadier General. Yego. Oya ni General Major. General Major, okay. Sultani Emmanuel Makenga. Yego. Uyu nguyu rero ni umugaba mukuru w'intare za Sarambwe. Uyu Nanga rero yanijeje abanyekongo ko ikibazo cy'umutekano yego aricyo kiza mbere mu bibangamiye iki gihugu. By'umwihariko ubwicanyi bukomeje gukorerwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Rero M23 ngo yiteguye kubishakira umuti w'igisubizo kirambye. Colonel Nanga ibi ngibi ari kugenda atangaza. Yego. Nubwo nabonye benshi babifashe nabi. Urumva? Yego. Ariko nta magambo ari mu kuri. Yatangaje ariko ntago ari ibyo gusa yagiye avuga cyangwa se akomoza ahubwo yaganiraga na Alain Dexter. Yanakomoje kuri biriya biganiro byazambye bya Qatar. Avuga ko Tshisekedi ari budaha agaciro ibi biganiro. Nanga uyu rero muri urabizi leta ya Kinshasa leta ya Qatar nibwo yatangiye guhuza AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kongo, ariko bigaragara ko impande zombi zananiwe kumvikana ku ngamba ziganisha ku masezerano y'amahoro agamije gukemura impamvu muziza umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Mu ntangiriro za Mata AFC M23 yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibe. Hatabaye imirwano yerekana ko ifite ubushake bwo kugirana na leta ya Kinshasa amasezerano y'amahoro. Iri huriro rero ryasabye leta ya Kongo ko nayo yafungura abantu bagera kuri 700 barimo abakekwaho gukorana naryo no kuba abanyamuryango baryo nk'icyemezo gihinga cyangwa se ndabivuga gute ni icyemezo gihingana cyangwa se gihigana no kuba ngo ryarakuye abarwanyi muri Walikale, ariko ntabwo babyubahirije, ntabwo yabyubahirije kuko M23 yarekuye abahungu bayo muri centre ya Walikale. None navuga iti noneho kugira ngo buri wese nagaragaza ubushake bwo gushyira mu bikorwa cyangwa se bwo kubaha ibi biganiro, twe dukuyingaho muri centre ya Walikale kandi kwifata byaratuvunnye, twatakaje benshi. Noneho namwe nimugire mute ni byibuze nimurekure bari abantu bagera kuri 700 barimo bakekwaho gukorana natwe. Urumva Kinshasa igira itya irabeshya ikivungura batanu batari kuri ruya rutonde rw'abagera kuri 700 barabizi byabyaye amahari. Yego. Rero mu kiganiro na Dr. Alain Dexter nkuko wabivugaga wabaye senateri w'Ububirigi. Yego. Nanga yagaragaje ko AFC M23 yizera gahunda Qatar ndetse n'izindi ubwo yizera gahunda ya Qatar ngo ndetse n'izindi zigamije kuzana amahoro, kuko ngo ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kitazahagarikwa n'intambara. Nanga yatangaje ko ikibazo mu by'ukuri ibiganiro bya Qatar biri guhura nacyo ari uko Tshisekedi atabiha agaciro kuko akomeje kwitegura kugaba ibitero kuri AFC M23. Yagize ati Tshisekedi yumva gusa ururimi rw'imbaraga nta mahoro ashaka, turabizi ko ashaka kudutera, yanatangiye kudutera, turabizi ko adafata gahunda ya Doha nk'amahitamo. Kuva ubwo AFC M23 yafataga Goma na Bukavu, leta ya Kongo yafunze banki zikorera muri iyi miji yose mu rwego rwo guhima abarwanyi b'iri huriro. Gusa nangaragaje ko abaturage ari bo iki cyemezo cyagezeho ingaruka zikomeye. Colonel Nanga kandi yagaragaje ko Tshisekedi agira irondamoko n'ironda karere, kuko iyo AFC M23 iba yarafashe mu nko mu ntara ya Kasai, uyu mukuru w'igihugu akomokamo ngo banki zaho ntago zari gufungwa. Gusa yagize ati Tshisekedi
Tshisekedi ari guhana abaturage bo mu burasirazuba yafunze amafaranga muri banki ntabwo yari kubikora iyo haba ari muri Kasai. Nanga yashimangiye ko AFC M23 ishaka guhindura imiyoborere ya Kongo ikubaka ubumwe n'ubwiyunge mu banyekongo. Igisirikare cy'iki gihugu cyasenywe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse n'umubano mwiza n'ibihugu by'ibituranyi. Yego nuko nguko imwe mu mpamvu aho icyo avuga amagingo ya yego arakeza M23 byimaze gukora nk'umuyobozi w'iri huriro n'ubundi. Yego akongera akagaya ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugaragara muri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo nkaho badashaka ko gikemuka kuko inzira y'ibiganiro niyo nzira M23 yabonaga ko byibuze bashobora kwicarana na Kinshasa ku meza imwe mu buryo bworoshye. Yego iyo nzira bisa nkaho amahirwe yari ifite yo kuba yakemura iki kibazo bisa nkaho yayoyotse. Yego Colonel Nanga rero we navuga ko ibi ngibi byo kuba avuga ko M23 ngari cyo gisirikare cy'igihugu abikomojeho nyuma y'uko ibiganiro bipfubye. Nyuma y'uko ibiganiro bipfubye ko n'ubundi yizerera ko yizereramo ko M23 ubundi yakabaye nka Martin Fayulu niba ari umukunzi w'igihugu n'abanyegihugu. Ejo ndi yakabaye ubwo yajyaga muri Palais de la Nation kuganira na Tshisekedi tubyarana dutunguye ntabwo twari tubyiteze. Yakagombye kuba apati yo kuba yarirukanaga Kabila Goma kandi Kabila ibyo yavugaga ni nabyo Colonel Nanga bimwe yabisobanuye hano. Kabila avugaga ko icyemezo Kinshasa yafashe cyo gufunga amabanki bishyira akaga gakomeye bishyira abaturage mu kaga gakomeye. Ni nabyo Nanga yasobanuriye Aledest. Fayulu niba ari umukunzi w'abanyagihugu bose muri rusange nk'umuntu bari bizeye bakamutora akaza kwibwa amajwi ni bimwe mu byo ari gukeburaho Tshisekedi. Twakabaye tubona ingamba zifatwa na guverinoma ya Kinshasa. Aze Kinshasa ko mbona yapapye ntuze kumbwira ikintu cyatumye Tshisekedi harugari Fayulu muri Palais de la Nation ndetse biravuga ko ashobora kuzana kumuha umwanya ukomeye muri guverinoma. M23 iragira aho ikoze. Noneho M23 hari ibintu yakoze ubutegetsi bwa Kinshasa burarakara ndetse bugira umujinya ngira nakwita nk'umurandura nzuzi. nta mujinya tubwira ritikiri turi imbere ahangaha. Nta mujinya ahangaha harimo igisebo gikomeye cyane. Yego kuko harimo n'ishyari ahubwo rikomeye kuko nabonye yarakajwe no kuba abahagarariye urwego rw'akarere baganiriye na M23. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwarakajwe n'abahagarariye urwego rw'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka ngo ni EJVM. EJVM cyangwa se Expanded Joint Verification Mechanism. Yego rero baganiriye n'abayobozi b'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo M23 tariki ya 2 Kamena nibwo umuyobozi wa AGMV witwa Lucky Choliweli yego yitwa Lucky Choliweli yego n'abandi rero bakorera muri uru rwego basuye abayobozi ba M23 mu rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru baganira ku mahoro ndetse n'umutekano. Muri ibi biganiro guverineri w'intara Bahati Musanga Erasto yijeje uyu muryango ko ubufatanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano mu bice biri kugenzurwa M23 uzakomeza kuba mwiza. Yego uyu muyobozi yasobanuye ko ibijyanye rero n'itsinda rya AGMV muri Kivu EJVM muri Kivu y'Amajyaruguru ngari kugenzura uko umutekano uhagaze nk'uko biri mu nshingano zabo muri urwego nyine. Ambasade ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi tariki ya 3 Kamena 2025 nibwo yandikiye umunyamabanga mukuru w'inama mpuzamahanga y'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari ni ECGL yego ibarurwa rero ni ICGL kuko ni ibaruwa yamagana urutonde ngo rw'itsinda rya EJVM muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko iyi ambasade bwana Nsanzimfura yasobanuye ko AFC M23 yahungabanyije umutekano wa Kivu y'Amajyaruguru bityo ko itsinda rya EJVM ryagiye gushyigikira iri huriro bihabanye n'amahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'indi miryango iharanira amahoro. Yasabye umunyamabanga mukuru wa ICGLR kugaragaza uruhare
ishyigikiye kugaragaza uruhande ishyigikiye hagati ya leta ya Kinshasa na AFC M23 igenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero urabona ahangaha ubuyobozi bwa AFC M23 burimo Bahati Musanga Erasto yari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye bagiye bamwungirije. Uyu ni Colonel Johnny Imani Nzenze bari kumwe ushinzwe ubutasi, yari kumwe mu by'ukuri n'abahagarariye IGVM mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ibi rero ngo byahangayikishije cyane Kinshasa, bumvise impamvu batanze kuri bo ngo ntizinganururo. Ibi byose byagiye biba affecte cyangwa se bibagiraho ingaruka ubu mentaloma bapfuye mu mutwe. Urumva ko biratangaje cyane, akikoze kose karashegesha uwo bahanganye, nuko byifasha wagira nihangana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikindi twavuga ni M23 yagize itya itangiza irushanwa ry'igikombe cy'amahoro igoma. M23 iyoboye Goma kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu mpera za Mutarama. Yes, iyobora Goma ikaba igiye rero gutangiza irushanwa ry'amahoro cyangwa se tournoi de la paix rigira gute ritangira kuri iki cyumweru tariki 8 Kamena 2025 kuri stade Olympique hano igoma. Ni irushanwa rigamije kwimakaza ubumwe n'amahoro mu gihe abaturage ba Goma bakomeje gushimangira isura nshya y'umujyi wabo nyuma yo kubohorwa n'ingabo za AFC M23. Iri rushanwa rero rizamara iminsi 8 rikazahuza amakipe y'umupira w'amaguru akomeye yo mu karere ka Kivu agera ku 8. Iyi mikino y'umunsi wa mbere iteganyijwe ku cyumweru tariki 8 Kamena aho saa 7 z'amanywa hagati ya Repubulika ya DC Virunga ndetse na AS Kivu United, ni mu gihe saa 9 z'amanywa AS Kabasha iza gukina na DC Espoir. Hanyuma imikino irakomeza kuwa mbere tariki 9 Kamena saa 7 z'amanywa FC Mwangaza na FC Goma SP zirakina, ni mu gihe saa 9 z'amanywa AS Dauphin Noir ndetse na FC Gol bakina. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe kuwa gatatu no ku ya kane tariki 11 na 12 Kamena mbere yo gukina umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu kuwa gatandatu tariki 14 Kamena uyu mwaka. Iri rushanwa rizasozwa ku cyumweru tariki 15 Kamena saa 9 z'amanywa hakinwa umukino wa nyuma. Urumva hakinwe umukino wa nyuma, izaba rero mu by'ukuri ihanzwe amaso na benshi bitewe n'amakipe azagera ku mukino wa nyuma. Birumvikana uretse kuba ari amarushanwa y'umupira w'amaguru bwana Nsanzi Furajari mura tournoi de la paix ni igikorwa kigamije kwimakaza indangagaciro z'ubwiyunge, ubufatanye ndetse n'ubumwe mu baturage ba Goma bahagurukiye kubaka amahoro arambye binyuze mu mikino n'umuco. Imikino yose rero izabera kuri stade Unité, imwe mu bibuga bikomeye kandi bifite amateka hano igoma. Rero abakunzi b'umupira w'amaguru rwose barasabwa kuza kwitabira ari benshi, gushyigikira amakipe yabo no kugaragaza ko siporo ishobora kuba nk'umusemburo w'impinduka nziza muri rubanda. Aya marushanwa yateguwe n'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru bwashyizweho na M23 nyuma y'uko yigaruriye agace iki gice kuva muri Mutarama uyu mwaka wa 2025. Uri gufana iyihe? Se nkubwire ko ari iyihe nazizi. Ndi gufana FC Goma. FC Goma tuzanabatangariza resulta. Tuzagenda dukurikirana ese aya marushanwa zameza ko byanze bikunze hari utumwe bazagenda butangirwa ku bibuga ko na marushanwa ni tournoi de la paix. Birumvikana ko ubutumwa buzagenda butangwa n'abayobozi ba M23 n'ubutumwa bw'ingenzi cyane tuzagenda tufasha abantu bacu kumenya ngo niki cyatangajwe niki cyavuzwe. Yego hanyuma yitwa Chisekedi ati rwose ngiye ngomba gufata indabo nkashyira Kayikwamba wanjye. Byari bimeze bite bwana Nsanzimfura ashyira Kayikwamba? Yigo ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yahaye indabo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Therese Kayikwamba Wagner nk'uburyo bwo kumushimira. Tshisekedi yatunguranye urumva. Yego
aha Kayikwamba izi ndabo ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'iki gihugu mu biro bye hariya i Kinshasa. Muri iyi nama Perezida Tshisekedi yashimiye bikomeye cyane icyo yise intambwe ifatika igihugu cye kimaze gutera ku ruhando rwa diplomasi mpuzamahanga bigizwemo uruhare na Kayikwamba by'umwihariko yigeze zishyira Christophe Rutundura. Aha rero niho bavuze ko Tshisekedi ashobora kuba ari n'indaya. niho wumva ko bafite ukuri. Rutundura rwabaga rugeretse hagati ye na Dr Vincent Biruta ni Vincent Karega. Vincent Karega wari uhagarariye u Rwanda. Vincent Biruta Dr Vincent Biruta yego rero magingo yanga Kayikwamba reba ibiganiro byagiye bipfa i Rwanda. Magingo yanga Tshisekedi avuga ko Kayikwamba ngo yagaragaje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhando mpuzamahanga mu rwego rw'umutekano muke. Yego ngo mu mutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse no mu bitero bya diplomasi byakozwe mu guhashya igitero cy'u Rwanda. Yego yavuze ko amabwiriza ngo yaratanzwe ngo kandi yanatanze umusaruro ngo ati kandi umusaruro uboneka. Mbere yo kugaragaza ko Kayikwamba ngari umuntu w'intwari cyane, yego Tshisekedi yahise abanza mu kubita indabo. Romva yego ati rwose akirura intwari. Nyuma y'igihe uyu mugore ariko ngo ujye ushimira umuntu akiriho ufite icyo umushimira rwose yego. Mu gihe rero uyu mugore Kayikwamba amaze iminsi azenguruka hirya no hino ku isi atakambira amahanga ngo afatire ibihano u Rwanda kubera ibirego Kinshasa ishinja u Rwanda kuba rushyigikiye umutwe wa M23. Ni ibirego byashyigikiwe rero n'ibihugu byiganjemo byo mu burengerazuba bw'isi ku buryo bimwe na bimwe byafatiye ibihano u Rwanda. Ari nako rero u Rwanda rwotswa igitutu mu buryo bukomeye cyane rusabwa guhagarika ubufasha ruha M23 no kuvana ingabo zaro ku butaka bwa Kongo. U Rwanda rero rwakunze kwamagana imyitwarire mibi y'ibi bihugu irangwa no gufata uruhande mu kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo aho gukemura impamvu muzi zatumye amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo abaho. Kuri ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo navuga ko bimaze igihe bigaragara ko idashaka inzira y'ibiganiro. Binyuze rero muri Perezida Tshisekedi we avuga ko adakozwa ibyo kuganira n'umutwe wa M23 kugira ngo habe hagaruka amahoro basinye n'amasezerano. Kuganira n'ibyihebe si ibyanjye. Ati sinaganira ngiye n'ibyihebe. Ati ntabwo ibyo ari ibishoboka. Nyibutsa gace M23 iherutse gufata hano muri teritwari ya Walikare. Umutwe wa M23 uri kugaragaza ko mu by'ukuri umwana burya adasya ko ahubwo icyo akora cyangwa se ashoboye ari ukuvoma. Urumva hari agace kapinga kafashwe dusomira article ubundi twinjire noneho mubwira ukuntu byaje kuba bigenda burya. Yego no kuvuga ngo amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu M23 natwirwaneho bamaze gufata agace kapinga muri teritwari ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bwuzuye. Yego ku munsi nabo ari mu buryo bwuzuye bwanatsanze imfura. Bafashe inkengero za pinga ndaje ndabyinjiramo ndakubwira. Okay. Yego kuva rero ku itariki 5 nibwo aba barwanyi ba M23 uyu munsi turi 8 kayo turi 8 iminsi tatirihiritse nibwo hari ibice bigegereye yo pinga M23 kiba ikoreramo ama operation turaje tubyinjiremo. Yego n'abarwanyi ba M23 babohoje igice kimwe nkuko bivuga cya hapinga harereye mu birometero bike cyane uvuye muri centre ya Walikare iri kugenzurwa n'uruhande rwa leta. Yego Amakuru abyemeza aravuga ko kugeza ubu ngubu imirwano ikomeye cyane yabereye muri bice bya Walikare yasize abaturage benshi bahunze. Yego iyi pinga rero iri muri Walikare yongeye kwisubizwa n'intare za Sarambwe nyuma y'iminsi mike bayikuyemo kubera ibiganiro byabaga hagati ya Kinshasa n'uyu mutwe wa M23 bibera Doha muri Qatar. Ni ibiganiro amakuru avuga ko iminsi 30 ishize impande zombi zakuyeyo intumwa zayo bafata umwanzuro wo kutumvikana niko navuga. Yego iyi pinga ifashwe mu gihe iminsi igera kuri 3 ishize abarwanyi ba M23 batangaje ko bagiye kuyisubiza nkuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC ngo
bahagabye ibitero ariko bikarangira babikubitanywe. Ariko byari bimaze iminsi bivugwa ko M23 yari yarashinze bimwe mu bibunda bikomeye hano mu bice bya Walikare maze igideploying bireba ahangaha pinga na n'ubu biracyazi deploying ingabo. Byaragaragaraga ko bari bamenye ko amahoro hari Doha atari kuhabonekera. Yego magingo yanga rero kugeza ubu ngubu kuwa gatatu amakuru yari ahari nuko abarwanyi ba M23 bakomeje kwisuganya mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Walikare na Masisi. Aha za Kalembe uzi ama deployment amaze imisi akorerwa. Uzi za Kibati. Yego magingo yanga rero urugamba rwo gufata pinga amakuru aravuga ko rushobora no kwaguka. Aba barwanyi ba M23 bewe na General Sultan Emmanuel Makenga bagakomeza kwagura ibirindiro byabo muri Walikare na Masisi. Nabyo birashoboka. Ariko agace ka Kalembe ko yego nako kari bubi. Rero hari ubuhamya twahawe n'umwe mu barwanyi ba AFC M23 abuhereza imboni zacu zibitugezaho ati umva ukuntu byagenze. Coalition deja ngo batagiye no gucika intege. Ngo n'abagwakegabwaho ibitero ngo basubize. Ngo bari guhita bihungira bagafunyamo bakiruka. Reka muri ubu butumwa twahawe ibikubiyemo ni byinshi ariko iby'ingenzi nuko ngo ihuriro rirwana ku ruhande rwa guverinoma riri kumva aba ba M23 turwaneho babagabyaho ibitero bo batinzwa no kumva barashwe bagakizwa n'amaguru kibunamo amaguru. Rero uyu murwanyi utashatse ko amazina yatangazwa agahamya ko umuhate w'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta wacogoye kandi ko rwose bigaragaza ko zatsinzwe. Ati wo turwana nawe yacitse intege ntawe. Ati nta n'ubu ukihaba. Ati numwe ati numwumva ati urumva ati ntago ati bumva imirindi yacu bakiruka. Ati bumva imirindi rwose bakiruka. Ati wenda naho bumva ngo yarashe ni kwa kundi ngo babaje kwiba gusa. Urumva yaza kwiba wenda nk'umwanza akaza kwiba hanyuma nyiri ibintu bije kwibwa yagira ngo arirwanira ukumva ngo ngararashwe. Ukumva noneho uyu mudwanyi avuga ko uyu yita umwanzi wabo ari we urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa yacogoye mu bihe byose ngo yarakunze kugabamo mu bice byose yakunze kugabamo ibitero ngo yaba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru hose rwose yacitse intege. Ubwo rero agasobanura ko ubwo barwanyi bo muri AFC M23 bafataga iyo pinga twavugaga yafashwe kuwa kane ngo nta kurinda kwigeze kugaragara. Nta kurinda kwigeze kugaragara cyangwa se kwihagararaho. Urumva? Kubera ko ngo izi ngabo zahise zihunga zirigendera. Ntibyigeze hangayikisha rwose. Yego barakubiswe bari. Kandi bibuka ko hari amazi iminsi bakiriye Lieutenant General Pacifique Masunzu hariya Walikare ndetse n'uzinduko rwaje rukurikira rwa Somoka kuri Evariste. Babasaba gukenyera bakagira gute bagakesha. Ahubwo abahungu baranamusabye ko yahama hano Walikare. Akaba ariho yoborera urugamba ariko atinya kuraswa. Yigira Ben. Ben se yarayo kabiri. Yahise asubira Ikisangani. Nuko ariko ndetse kandi mu mirwano yabaye hagati y'impande zombi kuri uwo munsi wo kuwa kane nyine nta mirwano yabaye ahubwo pinga bayifashe byoroshye. Noneho kuwa gatanu nibwo bagerageje kurasana byibuze. Muri tariki 6 mu nce turi mu nkengero ya pinga ariko abarwanyi ba M23 ntibyabujije kwagura ibirindiro byabo. Zira ngabo zarakubiswe ngo zirashorerwa nta guhagarara ngo byigeze ngo rwose ngo barahunze. Yego barihungira. Noneho kuri wa gatanu ho ngo kwari nko kuzishorera ngo zavuye mu duce turi mu nkengero za pinga nta guhangana kubayeho pe ngo zacitse intege ku buryo bukomeye. Ubwo rero mbere y'ifatwa rya Goma na Bukavu murabizi na nyuma yabwo gato abarwanira ubutegetsi bwa Kinshasa burangajwe Miranda Tshisekedi nubwo bwatsindwaga urugamba ariko byubuze baraga ko barwanaga bashyizeho umwete bakaza kurushwa imbaraga ariko barwanye. Ariko ngubu noneho ngo hari ubugwari ngo n'ibigwari byigendera ku mirongo y'urugamba. Uyu waganiraga n'imboni yacu yanatubwiye ko izi ngabo za leta n'iyuvira zarindiriye ko ziraswaho zikihungira. Ati urebye
nabariya bari Uvira bategereje isasu ngo bahunge. Ati nabariya bari Uvira nta kindi barimo bategereje isasu ngo bahunge kuko ngo isasu hano Uvira nirivuga kwarishane bazahunga bafunyemo. Uyu mutangabuhamya rwose cyangwa se uyu umwe mu barwanyi ba M23 bw'imbani zacu baziruka bahunga yabihuhuye. Ariko kandi kuri ubuho ibitero mu by'ukuri muri Warikare birasa nkaho byacogoye, ariko bicogora. Hari amakuru mfite ahangaha y'ubutasi avuga ko hari uduce M23 yirukanwemo, urumva yasubijwemo inyuma. Hari agace kitwa ni muri ni hedi nihe gace M23 rwose yakuwemo, urumva. Yego. Ni umusozi witwa ngo ni Nkobe, uri strategique cyane mu bya gisirikare. Uyu musozi uherereye mu murenge wa Kisimba, ni mu karere muri teritwari ya Warikare nyine, urumva. Ariko aha Kisimba M23 naho imaze iminsi ivuga ko ishaka kukuramo, gusa byarangiye iyi Nkobe kuwa gatanu Nkobe yafashwe na M23, yafashwe na FARDC. Nkobe urumva nyuma y'imirwano ikaze ngo yabaye hagati y'impande zombi. Bikavuga ko ubwo n'amakuru atangazwa n'abaturage bahariya avuga ko ingabo za FARDC hamwe na Wazalendo bafashe imisozi ireba hejuru y'imidugudu ya Karinga na Kisone, nayo ubu iri mu maboko y'ingabo za leta. Ayo makuru kandi akomeza avuga ko inyeshyamba za M23 zasubiye inyuma zigana mu gace ka Ikobo, aho zikomeje kongera imbaraga mu birindiro bya Rusamambu bimaze iminsi bifashwe, ndetse na Bukumbirwa guhera ku wa gatanu ngo bari kwitegura ibitero simusiga, ibitero karundura karaha butaka bishobora kugabwa ku birindiro by'igisirikare cya leta. Ubwo rero abayobozi bo mu rwego rw'ubuyobozi mu gace ka Wanianga kari muri Warikare baravuga ko hari impungenge z'uko inyeshyamba zishobora kugota umujyi wa Pinga, bityo barasaba ingabo za leta kongera umubare w'abasirikare muri ako gace kugira ngo baburizemo ibikorwa by'iterabwoba bya AFC M23. Twitsa ko imirwano mishya nubwo umubare w'abahitanywe nayo niyo ntambara utaramenyekana yateje umwiryane n'imibereho mibi ku bantu amagana bamaze kwimuka bava mu byabo, bakaba bari kubaho mu buzima butarimo ibyangombwa by'ibanze cyangwa se butarimo butuzuye mu by'ukuri ubuzima byandi bavuga ngo ubuzima budasengeye. Yego. Hanyuma yitwa Frank Diong yatanze ubutumwa bukakaye cyane nyuma y'aho intumwa ze zihuye na Joseph Kabila Kabang. Uyu Frank Diong washinze ishyaka rya MRC, ubwo ni Movement Radical pour la Changement. Kabisa ubuvanze indimi cyitwa igifaransa kiragoye, gusa ni Mouvement Radical pour la Changement, pour le changement. Yego. Ni ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko nta guca ku ruhande ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ubutumwa yabutanze nyuma y'aho intumwa ze zaturutse mu bihugu bitandukanye by'i Burayi na Amerika tariki ya 2 Kamena 2025 bahuye na Joseph Kabila uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019, kuri ubu uri mu mujyi wa Goma kuva muri Gicurasi 2025. Uyu Diongo yagize ati aha ndi Buruseli, ati nohereje mu mujyi wa Goma intumwa za MRC, ati sinabohereje kuganira, ati si ugushyigikira ahubwo ni ugutangiza gahunda yo guca ukubiri byuzuye n'ubutegetsi buriho bwa Tshisekedi. Uyu munyapolitike rero uri mu buhungiro mu Bubiligi yasobanuye ko nta ntumwa ze zanahuye n'abayobozi ba AFC M23 barimo Kone Nanga, Bertrand Bisimwa, Freddy Kanaki ndetse na General Major Sultan Emmanuel Makenga. Mu butumwa yashyize ahagaragara ndetse anashyiraho umukono, yagaragazaga ko rero ngafunze icyitwa diplomasi cyose ndetse n'umushinga ugamije gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Tshisekedi. Yavuze ko nyuma y'aho Kabila ageze mu mujyi wa Goma
ku banyekongo rero ijambo yabagejeho tariki 24 Gicurasi 2025 na mbere yuko asesekara mu mujyi wa Goma bagiranye ibiganiro burya ndetse byari ibiganiro bitaziguye bemeranya ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ngo butemewe n'amategeko ngo bakwiye kubukuraho. Ni nko kugahambana. Uyu Diango kuri gahunda yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ngizashingira ku ngingo 64 y'itegeko, ku ngingo ya 64 y'itegeko nshinga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iha abanyekongo uburenganzira bwo kuburwanya kubera ko amategeko atabwemera. Nuvuga ngo itegeko rya 64 rya Kongo riravuga ko ubutegetsi buriho iyo abaturage batabwemera bafite uburenganzira bwo kubukuraho. Magingo yanga rero Tshisekedi ari mu mazi abira mu buryo bukomeye cyane. Urumva abanyapolitiki batandukanye bari baranagiye mu buhungiro mu gihe cya kera Kabila yabatinyuye. Nabo batangiye kugaragaza ko bashoboye kandi bafite umusanzu batanga mu guhagarika ubugizi bwa nabi bukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zawujije abaturage bazo gukorera ingendo mu bihugu 21 urumva byo hirya no hino ku isi birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo kimwe n'ibihugu bashyizwe mu gatebo kamwe bashyizwe ku rwego rwa 4. Leta ya Amerika isobanura ko ibihugu biri kuri uru rwego rw'ibiteje cyane ikibazo, ikindi ikaba idafite ubushobozi bwo kuba yatabara abanyamerika babirimo mu gihe bakeneye ubufasha bwihuse. Yabwiye abaturage bayo iti aha hantu ni habi cyane bityo mushobora kwishyira mu bibazo bikomeye mu gihe mwakwerekezayo. Ibihugu Amerika yasabye abaturage bayo kwirinda birimo ibikunze kurangwamo intambara ndetse n'ibisanzwe bidacana uwaka nayo. Usibye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibindi ni Afghanistan, Belarus, Birmani, Burkina Faso, Repubulika ya Centrafrica, Haiti, Iran, Iraq, Libani, Libya, Mali, Korea ya Ruguru, Uburusiya, Somalia, Sudani y'Epfo, Syria, Ukraine, Venezuela ndetse na Yemen. Ibihugu byose Amerika yabujije abaturage bayo kubigenderera mu ruzinduko. Tugere mu Rwanda hano gatoya. Tubwire ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yanenze ibinyamakuru byabaswe no gukwirakwiza ibinyoma no guharabika igihugu cy'u Rwanda. Yolande Macron yanenze ibinyamakuru byose bikomeje gusubiramo ibinyoma bigamije guharabika igihugu cy'u Rwanda n'umuyobozi wacyo Perezida Paul Kagame. Kuva rero tariki ya 5 Kamena 2025 nibwo ibinyamakuru mpuzamahanga bitandukanye byongeye gutangaza inkuru zishinja u Rwanda kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse muri rusange mu gihugu hose. Ikinyamakuru rero nka NBC News cyo cyatangaje ko ngo cyabonye ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda RDF zikorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Muri ibi bimenyetso rero bagaragajemo abasirikare babiri ngo bashimuswe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa FDLR. Hashize imyaka igera kuri 3 igisirikare cy'u Rwanda RDF gisobanuye ko abasirikare babo batari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse magingo yangaya hari n'abasirikare benshi bagiye bafatirwa ku rugamba barimo uwitwa Koporo Nkundabagenzi Elise. Koporo Nkundabagenzi Elise. Ndetse mu FDLR. Mu FDLR. Wahoze muri FDLR. N'uwitwa rero Ntwari Gadi. Ngo bashimuswe ubwo bari ku burinzi ku mupaka muri Gicurasi 2022 basaba leta ya Kongo
kubarekura bwangu bakajya mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Uyu Kopolo Nkundabagenzi n'uyu Peter Ntwari yego batashye muri Kamena 2022 nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare na Angola yari umuhuza w'u Rwanda na Congo washyizweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Inkuru ya NBC News yagizwemo uruhare n'umunyamakuru umaze igihe kinini yibasira u Rwanda witwa Michela Ulong. Uyu rero n'umwongerezakazi yagaragaje ko ngo yishimiye umusanzu yatanze. Yego. Rero hari izindi nkuru zigera kuri ebyiri zasohowe n'ibinyamakuru bitandukanye birimo na The Economist yego tariki ya 5 n'iya 6 Kamena zivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari umunyagitugu wigaruriye imitima y'abanyamahanga. Ngo n'umunyagitugu wigaruriye imitima y'abanyamahanga. Yego. Ndetse n'imvugo ngo isanzwe ikoreshwa n'abandi bose barwanya u Rwanda. Yego. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makuro we yashingiye rero kuri ibi byose byagiye bitangazwa n'ibi binyamakuru, agaragaza ko gusubiramo ibi binyamakuru ku Rwanda no kugoreka amateka ya Perezida Paul Kagame ngo byabase ibinyamakuru mpuzamahanga ku buryo bidashobora kubona ibindi biri kuba hirya no hino ku isi. Yego, yagize ati ibi birenze urugero n'ibintu byose biri kuba ku isi kuri ubu, guhora basubiramo ibinyoma no kugoreka amateka y'u Rwanda na Paul Kagame bigaragaza ko byarenze kuzura intekerezo zabo. Ati n'ubutaha, ati n'ububata. Leta y'u Rwanda isobanura ko nta ngabo zayo ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuko idashobora kwivanga mu makimbirane areba abanyekongo. Yagaragaje ko ibi birego biba bigamije guhishira imiyoborere mibi ya leta ya Kongo yahaye rugari imitwe nka FDLR na Wazalendo. Yasobanuye ko bitewe n'umugambi umutwe w'iterabwoba FDLR ufite wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ukaba ukomeje guhabwa ubufasha na leta ya Kinshasa, rwakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage muri rusange. Yego, hanyuma Yolande Makuro yego ukomeje kugenda anenga ibi bihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo nibyo biri gutiza umurindi. Yes, yitwa Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba yamaze amasaha 8 hatwa ibibazo n'ubushinjacyaha bwo mu rukiko rusesa imanza ku cyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari yo mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. N'ubwa kabiri Minisitiri Mutamba ageze imbere y'ubushinjacyaha nyuma yaho inteko nshinga amategeko ya Kongo itanze uburenganzira bwo kumukurikiranaho iki cyaha tariki 29 Gicurasi uyu mwaka, nkuko byagenze ku ya 3 Kamena. Ku ya 6 Kamena nabwo yagiye mu biro by'umushinjacyaha mukuru aherekejwe n'abanyamategeko be ndetse n'abaturage benshi bamushyigikiye bagendaga basakuza aho banyuraga hose. Bitewe rero n'ako kavuyo abaturage bari bafite, ku biro by'umushinjacyaha hoherejwe abapolisi benshi bagerageza kubatatanya bakoresheje imyuka iryana mu maso. Minisitiri Mutamba yageze mu biro by'umushinjacyaha mukuru saa 7 z'amanywa n'amasaha ya Kigali saa 3 z'ijoro nibwo umushinjacyaha Sylvain Karwila yamurekuye anahita rwose amumenyesha ko azongera kwitaba tariki ya 9 Kamena. Ubwo Minisitiri Mutamba yari imbere ya komisiyo yihariye y'inteko yari ishinzwe gusuzuma dosiye ye, yemeye ko miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani zayoherejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa asaba imbabazi. Uyu muyobozi kandi yavuze ko kuva yaba minisitiri yahuye n'imbogamizi zitandukanye kuko afitanye amakimbirane na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Toluka utamwifuza muri guverinoma. Mutamba yari yararahiye ko atazigera ngo yitaba ubushinjacyaha mu rukiko rusesa imanza kuko ngo rwose umuyobozi wabwo Firmin Mvonde adafite ububasha bwo kumuhamagaza kuko nawe akurikiranyweho kunyereza 900,000 by'amayero n'wa miliyoni, ubwo ni nka miliyoni
si nka miliyari y'amadolari, nka miliyari y'amadolari. yego ngo yaguzemo inzu mu gihugu cy'Ububiligi. Ubwo rero akavuga ati wowe uranshinja miliyoni 19 waranyereje miliyoni 900. Mutamba mbona ko ikizaba ari ukumukatira burundu. Asanga hari ibindi bamukeka. Birashoboka cyane. Yego twambuke hakurya y'inyanja ngari naho hari amakuru menshi cyane abantu bakwiye kumenya. Yego tuyinjiremo ariko gato hari inkuru nari mfite ahangaha ivuga ko Kongo yongeye kwitambika u Rwanda. Urumva kuko hari amakuru avuga ko Imalabo muri Guinea Equatorial hari hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC yatangiye kuri wa gatanu. Ibyo bihugu byari byayitabira harimo Angola, Congo, harimo Angola, Congo, Brazzaville na Congo Kinshasa, harimo Cameroon, harimo Gabon, harimo Chad, harimo Guinea Equatoriale, harimo Centrafrica, u Rwanda, u Burundi na Sao Tome et Principe. Yatangiye rero kuri wa gatanu tariki 7 Kamena. Mu byitezwe rero muri inama cyase byari byitezwe hari uguhererekanya ububasha hagati ya Guinea Equatoriale n'u Rwanda kuko niko byanagenze kuko ari rwo rutahiwe mu kuyobora uyu muryango. Gusa nubwo byagenze gutyo ariko Kongo ntibikozwa kuko yitwaje umwuka mubi ifitanye n'u Rwanda. Ibyo irabyitambika. Kuwa kane Kamena habaye inama y'abaminisitiri avuga ko Minisitiri Lucas Abaga Nshama ushinzwe ibijyanye no kwihuza muri Guinea Equatoriale yahuje uruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo baganira ku mwuka mubi umaze igihe. Bivugwa ko kubera ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi Kongo yashatse kwitambika ko u Rwanda rwayobora uyu muryango kugeza naho rwo ruvuze ko ngo bigenze bityo rushobora gufata umwanzuro kuvamo ndetse ngo na Kongo ikavuga ko yabigenza ityo. Jeune Afrique yatangaje ko atari ubwa mbere ibihugu byombi bigiranye ukutumvikana mu nama ya CEEAC. Itanga urugero ku ibaruwa yandikiwe perezida wa Comoro ariwe Azali Assoumani uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amenyesha ko rwose u Rwanda rwakumiriwe mu nama ya 22 isanzwe ya CEEAC yabaye ku itariki 25 Gashyantare 2023 i Kinshasa biturutse ku mabwiriza Perezida Tshisekedi wayoboraga umuryango muri icyo gihe yatanze. Ubu bwumvikane buke rero ngo bushobora gukoma mu nkokora izindi mbaraga z'impande zitandukanye mu gushaka gukemura ibibazo by'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Indi ngingo ikomeye yitezwe ko iza kuganirwaho muri iyi nama harimo ijyanye n'ubuyobozi bwa komisiyo ya CEEAC mu gihe manda y'itsinda riyobowe ubu izarangira tariki ya 31 Kanama. Bijyanye rero n'ihame ryo gusimburana ku buyobozi Gilberto da Piedade Verissimo wa Angola azayerekanye ububasha n'umuntu ukomoka mu Burundi bivugwa ko ari Albert Shingiro Minisitiri w'Abanyamahanga ariwe witezwe. Gusa indi myanya y'aba vice president hamwe n'abakomiseri batatu yo n'abantu bagenwa binyuze mu biganiro hagati y'ibihugu by'imyamuryango. Uko bihagaze ubu rero hagomba gutangwa kandidatire hagasirwaho n'itsinda rigomba gutoranya abatsinze. Ibintu byose rero ngo bigomba kurangira mbere ya tariki 30 Kanama uyu mwaka wa 2025. Birumvikana cyane. Mu Burusiya byifashe biterera. Uburusiya nabonye bwahinduye umuyonga umwe mu mijyi ikomeye cyane. Ni umujyi wa kabiri muri iki gihugu cya Ukraine. Yego. Nibura abantu bagera kuri 3 nibo bamaze gutangazwa ko bapfuye. Abandi 17 barakomereka mu gitero gikomeye cyane cya drone y'Uburusiya yongeye kugaba ibitero muri uyu mujyi wa kabiri munini kuri witwa Kharkiv muri Ukraine. Meya rero w'uyu mujyi wo muri Ukraine witwa Ihori Trehove yavuze ko mu ijoro rishyira kuwa gatandatu Uburusiya bwarashe muri uyu mujyi bukoresheje indege za drone 48 n'ibisasu 2 bya misile hamwe n'ibisasu 4 bigendera mu kirere kure. Yego.
byangije bikomeye cyane iki kirere cya Ukraine. Ni ibitero byagabwe mu ijoro n'ubundi uyu Kharkiv, hano i Kharkiv nyine muri Ukraine. Rero ibitero byari bikubiye mu byiciro bitandukanye kuko byashwanyaguje bikomeye cyane uno mujyi. Amakuru aranavuga ko abagera kuri 6 bapfuye, 80 bagakomereka, niyo mibare ihari. Uburusiya bwatangaje ko ibyo bitero byari bigamije gusenya ibikorwa remezo by'igisirikare mu kwihimura ku bikorwa by'iterabwoba leta y'i Kiev yakoreye Uburusiya. Ibitero byabaye nyuma y'iminsi mike Ukraine igabye igitero cya drone gihambaye ku ndege z'intambara z'Uburusiya ku birindiro 4 by'igisirikare cy'Uburusiya mu gihugu cy'Uburusiya. Nibura indege za gisirikare zigera kuri 40 z'Uburusiya zarangijwe bikomeye cyane muri iki gitero cya Operation Speedwave. Ni Operation Speedwave. Gusa rero inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Spider's Web. Inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko umubare w'indege warashwe nguri muto ko Ukraine yatangaje, mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya we yavuze ko indege zarashwe zishobora gusanwa aho zitageze kuri 20, mu gihe Ukraine yavuzeyo 40. Hanyuma Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yatangaje ko ngo bahaye Ukraine amazina 640 y'imfungwa z'intambara bifuza ko bahererekanya, ariko iki gihugu bihanganye mu ntambara giterera agati mu ryinyo. Umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya Lieutenant General Alexander Rozorin yatangaje ko ibikorwa byo guhererekanya imfungwa z'intambara bizaba birimo no gucyura imirambo 6,000 y'abanya-Ukraine baguye ku rugamba. Itangazo basohoye tariki ya 7 Kamena rigaragaza ko Ukraine itigeze itanga igihe ihererekanywa ry'imfungwa z'intambara rizabera. Amasezerano y'impande zombi zerutse kugirana ateganya ko bahererekanya abakomeretse, abarwaye bikomeye ndetse n'abafite imyaka iri munsi ya 25. Lieutenant General Zorin we wari mu itsinda muri ibi biganiro muri Turukiya yavuze ko ku wa gatanu bohereje imodoka zitwaye imibiri y'abasirikari 1212 bayigeza ahagomba kubera ihererekanywa, ndetse hari n'andi matsinda 4 y'imodoka ziteguye gutwara abandi, buri cyiciro kirimo abarenga 1200. Urumva ko ibintu byarenze ukwemera. Byoroshye n'akana gatoya cyane. Ntabwo byigeze byoroha na gatoya. Hanyuma dukubita tubangura tubabwira ku bya Zelensky. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine arashinjwa kunyereza amafaranga yagenewe imiryango y'abasirikare bapfiriye mu rugamba. Ku rugamba iki gihugu n'ubundi gihanganyemo n'Uburusiya ngo yayeguzemo inyubako mu bihugu bitandukanye i Burayi no muri Amerika. Ubwo rero Andriy Teryezenko wabaye umudiplomate wa Ukraine yatangaje ko Ukraine yapfushije abasirikare barenga miliyoni, kandi ko imiryango iri hagati y'ibihumbi 35 na 65 ariyo yahawe amafaranga. Ati Ukraine imaze gupfusha abasirikare barenga miliyoni. Nakubwira ko abapfuye bari hagati y'ibihumbi 35 na 65 nkuko byemezwa n'amasoko atandukanye aribo bishyuriwe. Gusa Teryezenko we yakomeje agira ati Zelensky akikijwe na leta ye bibaye amafaranga bakayakoresha mu kugura inzu mu Bufaransa, Londres na Miami. Aryotome Dmytruk wabaye umudepite mu nteko nshinga amategeko ya Ukraine yagaragaje ko Zelensky adafite ubushake bwo kwakira imirambo y'abasirikare bishwe n'ingabo z'Uburusiya kuko bifitemo inyungu. Uyu witwa ngo ni Dmytruk nawe yagaragaje ko Zelensky ari we urya amafaranga y'imiryango y'abasirikare bapfiriye ku rugamba. Ati bari gutwara amafaranga imiryango y'abishwe n'abakomeretse bagenewe. Rero Zelensky yikubira aya mafaranga arayiba. Mu gihe bivugwa ko Ukraine yapfushije abarenga miliyoni, Minisiteri y'Ingabo yo yemeza ko abasirikare b'Uburusiya bamaze gupfira ku rugamba kuva tariki ya 24 Gashyantare mu mwaka 2022 kugeza ku 7 Kamena uyu mwaka barenga 995.
baguye ku rugamba benshi cyane. Yego rero umuriro watse hagati y'Uburusiya n'igihugu cy'Ubwongereza mu buryo buremereye cyane. Ambasaderi w'Uburusiya mu Bwongereza yashinjije bikomeye cyane iki gihugu mu kugira uruhare mu bitero bya drone Ukraine iherutse kugaba ku ndege z'intambara z'Uburusiya. Yavuze ko rero ibi bitero ngari ibikorwa by'Ubwongereza bishobora no kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi. Ambasaderi Andrew Karerini yaburiye iki gihugu cya Ukraine ngo kiri gukomeza kugegeza umuriro w'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Avuga ko ubutegetsi bwa Kiev bugomba kwitwararika ati ntibutume ibintu bigera ku ntambara ya gatatu y'isi. Drone zirenga 100 za Ukraine nizo zagabye igitero gikomeye cyane mu Burusiya mu mpera z'iki cyumweru dusoje, basenya indege z'intambara nk'uko twabivugaga zigera kuri 40 z'Uburusiya. Ni mu gitero perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko iki gitero ngo byari ukwihimura. Ukraine yashinjije rero Ubwongereza ubwo yavugaga ko Ukraine itashoboraga kuba yari kugaba ibi bitero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo rero ngo nibaza niba Amerika ifitemo uruhare kuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarabihakanye, avuga ko kugeza amagingo yangaya iki gihugu cy'Uburusiya na Ukraine bidakwiye kuba biri mu ntambara amagingo ya bikwiye kuba byaranyarikiye mu nzira y'ibiganiro. Nubwo Putin we yavuze ko Zelensky naticara ku meza y'ibiganiro, Putin nawe nta muntu uzigera uhamubona, nta n'umwe. Reka tubashimire cyane. Ngushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Akoze cyane bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro nta kabuza rwose.